Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso ngiphinde nginamukele kuhlele sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami-ke ngikuStufuza la ngamandla ezulu. Today kubuye futhi uNkulunkulu wami. Today okay, this is part 2 ku season 2 wezimfihlo. So lo sisenginaye namhlanje bekade eno-Lungstar ku part 1 wakhe. So uzosichazela kabanzi ukuthi ekuqaleni istory ayifike ngaso nanokuthi masefika kumngani wakhe kwahamba kanjani. Okay, namhlanje sizokwazi ukuthi kwaphelelaphi ngestory sakhe. Istory sakhe sasu episode number 122 if I'm not mistaken, kodwa ke nizozwa and sizonibhalela lapha escreenini ukuthi if ngabe kuthiwa awusibukanga lesi sesiqaleni uqale phansi ubuyele kusona. Kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni, sabona. Yebo, sawona sisinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela uqale phansi usilandise ukuthi okay, la ekhaya wakade ufike ngestory esithini and nje ungilandise usuke ekuqaleni uze uyofika ekugcineni, nanokuthi ke the time kade ususuka la ekhaya uya kumngani wakho niyokhulumisana kwenzakalani? Ngifika la ekhaya ngafika nemfihlo yokuthi ngangithanda i-boyfriend yakhe. So kahle kahle i-boyfriend yakhe yayingishelile mina ngangani wakho. Yes, wayefana nje kumakhelwane wami. Sasingekho close ukuthi sasi-close ngokuthi umakhelwane wami yabo. Okay. So i-boyfriend yakhe yangishela ngangayiqoma. Emva lapho yasishela yena ngase ngaba nomona bathandana. Okay. Kwaqalwa kuwena. Yes. And wena wangaqoma. Yes. And then jikijiki umlisa mumbe thizeni wasuka lapho wayoshela umngani wakho. Yebo. Okay, uyena umngani wakho amqoma. Yes. All right. So if sebethandana ke noma bephuma esikoleni ngibabona kwavuka lowo mona. Okay. So ngishaya ama shortcuts nje khambi cuts ngibona ukuthi okay ngiba nomona and uyaqhubeka mningi. Emva kwalapho semasiqeda isikole ngaba ne-21st. So kwi-21st ilapho engaphoyizena khona umngani wami. Excuse me. Ngamlalisa nomunye umngani omfana kodwa ngabashutha nothi konke ababeyenze ngabashutha ngasendela uboyfriend. Yo, okay. So emva lapho ekhathi uboyfriend ekhala imini engangimthulisa sagcina sesithandana ke no boyfriend. Kanti angazi ukuthi ngisifaka kuphi. So umakhelwane wami lo mngani bengangitshela ukuthi hayi isibhaxu isikhwele yonke lento ziyakhala lapha. So ke ngitheme sengilana kusisi lo omunye ngangekuyena singacela ukuthi okay sifonele uboyfriend lo ngimtshela ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke kahle kahle into engangiyenzile le angisakwazi ukuthi ngiphile ngale yandlela ngangiphila ngokucindezeleka ukuthi njengoba ngilana mhlambe usengizombona esela ukuthi umlandele kanjani namangazi angisakwazi ukuthi ngihambe yonke leyo nto yangishaya. Awusakhululeki. Yes. So ke ngafika ke lana ke ngazama ukuthi ngikhulume naye. Imake ngifuna ukucheck ukuthi yini edala ukuthi ungamqomi ukuthi mase eqonywe umngani wakho kube la usufisa khona ukuthi abe nawe empilweni yakho. Ngangamthanda futhi qamba ngangamthandi. Kodwa ngithe sengimbona yabo ngangithi mengiphuma siphuma esikoleni ngosashela ugodwa ndawo ngoba umakhelwane wami. So ngimlindi awungithi mengithi ngiyamlinda unangisihamba noGayi kwesesikhathi itsira ngiyabalandela obona balandela mina. Bengiphenduka naba ababhizi babambene so kuvuke leyo ntoke yomona yonke leyo nto. Hayibo engazi ngacika ukuthi no yazini nami lento othi ngizami mhlawumbe ngangiyibambezela yonke lento. Umqomi awumthandi 1 2 ubukobunye ubudlelwano noma bewusingle? Ngangisingle ukuthi nje ngangamthandi nje. Okay, so mawusu uthe wamdraga noma? Yes, so kuthe ku-21st because sijwayele ukuthi sibuke
Mzansi amabhayisikobho Yes. sibone ukuthi no abantu bayadragwa la. Okay. So nami ke ngasho ukuthi ekuqaleni ngeke ngikwazi ukusho ukuthi ngangithathe kuleyo nto. So kuthe kuyi-21st nje yami ngijabula both side ukuthi no ngizoyenza lento nayi ne-21st yami. So ngathatha iglasi ngayigcoba la Emlomeni wayo. yes Okay. ngase ngaphozisa umngane. So umngane kuqale edakwa ngamthatha ngathi mina no uzohamba uyolala endlini yami. Ngamlalisa khona ngamkhumula ngazama nokudraga nomunye umfana wayesephathini sesifunda nabo kudala ngamthatha futhi naye ngihamba ngayomfaka ekamereni ngabakhumula kanjalo ngabashutha thatha ithombe ngasendela ngasicela umbuke lo ukuthi ephathini namanyalani kade wenze ekhaya ngibabamba ekuseni Yo. umuntu ngithi ngimlalisile kanti uvukile wenza imkhuba. Manje uma umdraga phela ephathini kusukuphithizela siphithiphithi wathola kuphi ihontsho lokuthi ngithi 1 2 gcobe leyo glass lapho nalapho nje wenza kanjani? Angithi phela isekhaya la 1 futhi i-21st yami so yonke into mina ngiyigadelile mina ngoba abantu uma usufuna ukuyenza wena uyayenza noma ngathiwani uyayenza nje futhi uba naleyo nto ukuthi okay lento le ngizoyenza noma ngathiwani so nje ngayenza nje nami ngendlela yami engayenza ngayo ngangigadile nje ukuthi nanokuthi ephathini babegadene vele bona because nawu gaye khona babegadene ukuthi lo mekaphuma nalo yaphuma so uthe ugayi mephumile ngathi mina kumngani nangephuma uhamba umcheck athi yena hayibo uthe uyochama ngithi hayibo hamba umcheck uthe mehamba ngathi iglasi ngamgcobela uthe mebuye ngithi mina hawu phuza mngani lana utheni yabo wabephuza ngambona ukuthi ngithe mengithi lo theme ethemthatha ngathi mina uzolala la bazothina abantu bakubo sebekuthola ukuthi kusedla sibiyamemeza yakekho la ngizomlalisa mina ngamthatha kanti ngiyazi ukuthi ngiyokwenzani. Kodwa ngicela ukukuncenga ke vuma ncengeka. Okay. Wayithatha phi drug? Ngisengikuncengile wavuma. Hayi ngayithatha nje majukujukini. Okay, yayimalini? Yabo into ngoba ngisho ukuthi mase ufuna ukuyenza ngisho ngacost million yona yayibiza kodwa yeah okay yayibiza ngoba ngangichazile ukuthi angifuni i-drug ezomlimaza because lawa alimazayo are very cheap. Liana I think yacosta if I'm not mistaken it was 900 noma 1000 into encane nje engaka into encane nje wayisebenzisa into esetshenziswayo uyilahle noma iyagcineka ayigcineki because kuyenze ngathi uyayithatha ugcine nawe kusekhona into eyenzakalayo kuwena yabo so ngangifuna uyisebenzisa ngaloso sikhathi ngilahle yabo ukuthi into encane nje upowder encane yaka ukuthi ngiyothole kulwazi ukuthi ngangithatheni yabo. Okay so lento le ikushaya mase uvuka emva kwesikhathi singanani iyadamuka nini kumngane? Iyadamuka ekseni around 7 or 8 o'clock because lo munye lo munye wesilisa ngamthatha nje ngamlahle esangweni because ngangayifuni inkulumo ukuthi okay uma warife phaphama la uzothini yabo so umngane wami aphaphama ekseni. So maye phaphama waqala phansi futhi wamgqokisa emva kokuba kade uthatha izithombe noma nje wamshiya nje kanjalo? Ngithi vele naye ngiyasizana-ke zonke izinto ngamgqokisa nje ngiyamgqokisa but nje kwangabonakala ukuthi ngoba naye vele waye ngilale nini kwenzakaleni athi mina anganaki yonke leyo nto nami ngimzibisa. Okay so ngesikhathi sephathi ke apha ama parents noma ke abadala ke abasekhaya abasekhaya babekhona ukuthi bafika ngalesikhathi sokuthi banginikeza ama-present bafika okay iqala iphathi babekhona isikhathi sama-present nginikeza ukhiye emva kwalapho ke base bathi okay sesiyakushiya ke enjoy bahamba ngibawilalela ke. Oh okay so ke wamfonela ke umngani and i-call ihamba kanjani? Umuntu engamfonela uboyfriend lo wawuconfessa ku-boyfriend okay ngamtshela ukuthi yaxolisa ngakho konke liyanto le kwakunto eyenziwe yahamba kanjani i-call? Ungakafiki nje kena kusase i-call nje the time kade uvakashile ku-Lungster uyahamba kanjani i-call? Kwakunzima wakuhlafuna manga kwakunzima ngoba ngangichaza ukuthi
wayezangishaye ngishazangibeka unyawo la emqaleni mhlambe ngizohamba ngingashongo ukuthi okay ngihamba ngendaweni noma ngizophuma endaweni ethize mhlambe ngigcine ngibuye late Yes. yabo sezovuka leyo nto ukuthi khona la udlule khona so sesifona ke ayi kwanzima kwasho ukuthi ke nga-organizelwa abantu ukuthi ngizohamba ngigoduke nabo Okay. emese kuwukuthi ke senza into meeting ukuthi ngihambe ngiye kuyena sihlale phansi sibonisane mina naye kuqala and then emva lapho mase kubi mina umngani naye ke naye mase iyachaza ke so ke ngingahamba ke ngagoduka the following day ke wangifonela wathi funa sikhulume Ubuso nobuso. yes Yo, so okay. ke babethi abantu baka Black Life if nginenkinga ngingabafonela mase ngiyakuyena yonke leyo nto ngathi mina okay because ngiyamazi ake ngizami ngihambe ngikuyena Okay. so ngacela ukuthi okay ngicela ukuthi sihlangane ngingaye endlini wathi okay so hayi emefika ya umuntu uganuni wabo Ha. ngiyabona ukuthi abona Nahlanganela kuphi? endleleni nje Endleleni? yes because akukho kude kakhulu ekhaya nakubo Oh, okay. yes so sahlanganela endleleni futhi ngangayifuni indlela yokuthi le icashile ngoba ngangibona ukuthi ngizofa la Ngcono phambi kwabantu. ngcono phambi kwabantu Okay. so ke ngihlangane ke noGayi ngibona ukuthi hayibo gani udununabo uze ukuthi gayenza kanjani yonke lento nofuna impendulo yena kuyo yonke lento le so ngathi mina ngicela ukuthi alalele sengicela ukuthi mina ukuphuma kuyo yonke lento le angakwazi ukuthi abuyele kumngani ngoba ngichazile into engangiyenzile nganginomona angibuze kuyena ukuthi so njengoba yena esethanda mina yena enze njani because yena yonke lento akayi-understand hayi ngimceleke ngimncenge so bangisiza ke nabantu baka Black Life ngabafonela ngabatshela ukuthi no ekunento eyenzakala ngiyambona lo ukuthi akafuni ukuthi aphume so naye ngathi uyalidinga usizo because akwazi ukuthi umuntu ngento encane sizovela afuna ukuphamisa isandla so sahlala ke think kwaphela 1 week if I'm not mistaken bafika abantu ba Black Life sahlala phansi esakhuluma noGayi naye kwasho ukuthi wabhodla there is something yayiyela ukuthi une-anger khona izinto anazo une-anger la ngaphakathi so ke sahlala phansi ke sakhuluma uGayi ke wambona ukuthi okay uyabhodla emva kwalapho ke kwasiza ukuthi okay imali sesidinge kumngani ke so nomngani ke wabizwa ke sahlala phansi inhliziyo yami yababuhlungu badla ngifuna uqhamba mangumbona ekhala ukuthi naye mesekhala ukuthi wathi naye ngamsiza because wayesekhathele How? uGayi the way emtreat ngakhona izwayifihla kuthina yes wayifihla kuthina ukuthi uyahlukunyezwa uyashawa yonke leyo nto so ke uGayi azangabuyelane nami azangabuyelane nomngani phela ukuthi ke sesi right sesiyaxoxa because usehamba ama sections zonke lezi zinto lezi ukuthi abhodle because une-anger ngaphakathi yabo so mebone ngathi umuntu uyamthanda ubone ngathi akamfuni mhlawumbe udlala ngayo yonke leyo nto Azokabhlungu. So wena wazizwa kanjani ngokuthi uthi uyitshela ukuthi uyamgila umngani but uthola ukuthi uyamsiza ngoba phela wayefihlile ukuthi unayo uyahlukunyezwa. Kwavele kwaba kuningi sengimbona ekhala Yes. esho na because waqale wathi nje sungaze ungenza into enje yabo ngobani ngangikwenzeni yonke leyo nto ngimchazela ngithi ngiyaxolisa futhi kube nina nani ngekho abantu baka Black Life hayi hle kongaphuma ngisho isidumbu Indlela okakushube ngakhona. but ke kwa-end ukuthi nawe siyalikhuluma ukuthi hayi yize nami nganginifihla lapha ngangingekho right ngangihlezi ngishawa lapha yana yonke into ukuthi nginifihla ngoba ngithi ngiyamthanda but futhi wabonga ngokuthi naye sengimfunelile usizo yabo yes So uzwano lenu ke nomngani ke manje kusuka lapho nje ngaleso sikhathi
kwenzakalani yes ushilo ukuthi vele niyaxoxisana kodwa manje kusalingana nokuzwana kwenu osekuqaleni noma mhlambe kwehla izinga benikhonzene ngalo. Hayi lehla kakhulu ngoba nje igama azalikhipha ukuthi shuthi ngingambulala. Yabo shuthi nje ngingambulala ngalento engiyenzile. But-ke njengoba bengabuyelananga bona bobo-2 nawe ungabuyelananga futhi nomuntu wakhe yini mhlambe ongazama ukuthi uyenze ukuxolisa kubona bobo-2 noma ngabe kuthiwa sinaxoxa naxolisa but uyazi ukuthi lezi lokhu kujulile lokho wakwenza akuyona nje into ongavele uyithathele phezulu nje. Hey mina ngabona ngathi ngizame konke yabo ngabe sengibize nabantu baka Black Life bakhuluma nabo bayithuna. I think nami ngazama ngamandla ami ngangithi nginawo. Yes. So ungathini ukukhulisa umuntu ohalela i-relationship yamngani wakhe azazenza izinto ezimbi noma mhlawumbe usacabanga ukwenza izinto ezimbi ungafuna ukuthini kulowo muntu? Engafisa ukusho nje ukuthi thiwa isonjani ungayibuki into ibuka uyithanda kanti awazi ukuthi lapho kukhonani like sike sibuke izindlu indlu enhle enkulu uyibuka uyithanda but inkinga zakhona uzazi hlala kulelo gogogo lakho enjoy lona because awuzazi into engaphakathi khona because usiyangena kulowo muzi kanti kunenkinga zakhona inkulu ngiyokwazi ukuthi uyimedle because nami kwawo umona nasike sibuka izinto ukuthi abanye abantu babuke imizi abanye abantu ibakhulu ukuthi okay usibani unezinto ezithize nami kumele ngizame something yes leyo nto ukuthi nami ngiyifuna leyo nto egcina uba nenkinga because egcineni umuntu wabanenkinga kuyo yonke into imina yabo engasinakho ukujabula empilweni yami so umuntu nje aka enjoy la ekhona angahaleli into yomunye umuntu. So ukuhlumezeka kwakho ukuhlukunyezwa ubhuti wabantu akukwenzanga yini lokho ukuthi uzugcina usunyanya abantu besilisa nje bebonke? Into ethi nje umuntu wesilisa ayi ngathi nje ngiright kuze kube manje. Yes kodwa ngibuye ngibe naloku understand ukuthi ngoba wakhuluma ukuthi une-anger khona enganayo kodwa ngibuye ngithi what if ngifika komunye futhi onale anger ngizothini futhi kuningi kakhulu so nami kusamele ngiqale phansi ngisifune mina ukuthi mina ngoba okaba because lento engayenza nami yabobulwane kuyo yonke into lento engayenza nje yabobulwane so manje awukho ubudlelwano okubona cha and awukho nje la mhlawumbe uyimisele ngokuqalaza khona cha ngisa right nje manje yes ngisa right kwamanje. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi ubuye uzositshela ukuthi kwagcinaphi nomngani wakho. Kuningi kakhulu but-ke lo powder lo ngizogcina ngikuthola ukuthi wawuthathaphi. Hayi lo powder yebo nje off camera ngisazokubuza ukuthi kwenzakalani wawuthathaphi. Hayibo ukugaka hayi inhlobo. I'm not judging but indlela esikhula ngazo ziningi zihlukene futhi impilo zethu futhi ayifani. But-ke wena ngokwakho yini oyifundile kuyona yonke nje lento eyenzekile? Empilweni ngifunde first of all ukuzazi ukuthi mina ngubani secondly ukuthi ngifuna ini angayifuni indlu yomunye umuntu ngizazi ngisifune ngisithembe mina ngisithande futhi because lento engayenza kwangekhona ukusithanda ngisithande mina. Yes. Siyabonga kakhulu mama uthi uzivakashele futhi okwesibili uzosichazela ngayo yonke into ukuthi kwagcina kwenzekeni. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mbukeli lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.